Mlaleli, uthi ubusuzwile ngomdonso wemali kaBabu Dokotela. Umdonso unamandla uma ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho. Sewusiza uxhaxha losomabhizinisi. Yadonsa amakhasimende wenze inzuzo ngokusheshsha, ukudonsa inhlanhla kwi-gambling, promotion, amathenda kanye nasebandleni. Ngeminye imininingwane sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816 076 555 8577. uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha. Siyabingelela Babu Dokotela babuyisizwe bawujabula ufana umdlija ekhehle umzolo amanqesi. Namhlanje sithatha ithuba esingayisole ngalo ukuthi ake sibuyise uMakhosi sike saba naye la kakhulu kwi channel eyiwakhuluma into ezinkulu zazingithusa namehlozi ngingazazi kodwa ngazazi ngaye. uMakhosi uBhengu uthi usendaweni yase Ngoqokazi. Ingaphansi kwani Ngoqokazi? Ingaphansi kwandwethu ingaphansi kwani? Cha ngizosho njalo ngoba kahle kahle kuyindawo yenkosi kodwa ke siphethwe ikhansela kodwa indawo kaMzonjana. Okay. Futhi nje amaqadi kusuka kuthina kuyitafuleni. Ani lamaqadi kanjani angaphekiswayo? Kuphetha amakhansela kodwa mawukuthi kunenkinga siyakwazi kuyinkosini. Okay, ngeke ungcobo omkhulu ungcobo ngaphekiswayo. Khuluma gogo. Bingelela ke uMakhosi uma. uMakhosi uBhengu mina engoqokazi eNanda. Ngiyabingelela uBabu Dokotela, ngibingelela nomhlonishwa wami. Gogo, le yokulapha, lena yobungoma. Yebo. Iyakwazi ukuthi isize umuntu uma edinga into yomsebenzi ethi gogo ngize kuwena ngoba ngiyazama ukufaka ama-CV, ngiyazama even ukufaka into zamathenda. Le misebenzi encane nje yokuklina even ingadi zabelungu nokuklina ama-swimming pool. Angithi unayo into okusiza umuntu entweni enjalo. Yebo babi khona. Osichazela gogo. Yebo. Ngimqale umuntu baba ngimnikeze ngiqala ngibheke kuqala. Ngiyangithanda ukuthi umuntu mina aqala ahlole. Kuze ngizokwazi ukuthi wena nomakhelwane omfonela ukuthi hayibo nanga umuntu uzohlola ngicela ukuphuthuma. Nethwasa mengabe likhona liyamhlolela nami futhi mefisa ukuhlolelwa yimina ngiyamhlolela. Mengabe futhi ethanda ukuyibhekela kwenye indawo yahamba abuye ke angitshela ukuthi bathini. Kodwa ke ibe into oyisebenza uqale ngokuyibheka. Qala ukuthi ingene kanjani. Ngoba umunye umuntu mhlambe akasebenzi nje inkinga yakhe unamabhadi namasho. Mhlambe umuntu owazalwa kwase kutholakala mhlambe walanywa ingane yadlula uma wakhe bangayigezela leyo ngane. Baphinda futhi bangayilanda entabeni ukuthi bayigeze ngaphandle igazi sithi yachitheka iyihlule. Kufanele bayilande entabeni ngesilwane esiphilayo baphatha ihlahla makuyingane yomfana baphatha ihlahla lomlahlankosi bese bephatha utshwala baphathe idrink kube half ebhodleleni baphatha ikhandlela elimhlophe baphatha impepho bese bephatha umuthi okwazi ukumemeza umuntu lapho ekhona azisukele yena azafike lapho ukhona wena. Bese bekhuluma naye ukuthi ke sibanibani njengoba usufikile ke la kade sikumemezela ukuthi woza sikulindile la. Nansi ke mhlambe inkukhu noma imbuzi manje sesikufaka inyawo zokuthi unyathele nawe uyofika ekhaya kini sikufaka namehlo ngoba wena usuphila komunye umzimba awusaphile ngala thina la sisaphila khona. Kodwa manje singenisa ikhasi uqala esangweni uqala sifike sikugeze uqala sikususa igazi ngoba wena wachitheka useyihlule. Wakhula manje ngale wazwahlukanisa ubulili leli ihluli laloku linamathele kwena la ngasusu. Bamtsheleke nebizo lakho uthi ubani. Bese befika ke bese mase kuhanjwa ke labamthatheke bathi ke namathela kule nkukhu noma kule mbuzi nanti ihlahla lakho siyahamba uhamba uphuza la le drink namakhehla nezalukwazi kini abakugonile ababephuza nasi isizulu nayi drink asambini ke. Usho le nto ingawuvala ngempela umsebenzi ukuba nengokuthi kanti ulanywa abantu nje abahamba ngehlwini. Yebo babi yawuvala. Iyithunzi. Iba yithunzi. Ake sibuke le stroke. I-stroke esinye siyenziwa nayizifo lezikhona. Yebo siyenza. Uthola ukuthi sinoshukela uyasenza stroke. Yebo. BP yasenza stroke. Yebo. Nabathakathi bayakwazi ukushaya umuntu nge-stroke. Ne-stroke nabathakathi. Akusichazela ukuthi uma bembhakaze kahle nge-stroke wenza njani gogo? Uthi ahamba kudokotela?
cha baba ngingathanda ukuthi aqale kudokotela ngoba omunye umuntu velawe avela adlikize kwesinye isikhathi avela adlikize akweqe mhlamba ahlangana emhlathi lo muntu usuke efuna ukuthi mayifika kuwena qala nje uthathe ubilisa amanzi uthathe camphor blocks uyiputuze uyifake emanzini enkomshini amanzini abila umgoqozisa umphuzise yona obuso uthatha umuthi wengqondo umfake wona emakhaleni ngochatha oluncane uqede lapho kuze lo muthi uzogijima uvula imithambo lesivalekile bese ke lapho uthatha ke umuthi we-stroke ke ophuzwayo noma uyamkhothisa umkhothise umbhemise emakhaleni uphinde futhi wenze ngamanzi ashisa umphuzisi into engibuza lokho ukuthi ngoba phela esinye istroke mebesakha bezosithumela bafaka namaphilisi adokotela ukuze uthumeke wathuthi yebo bakhonza cause lawe inhlungu yebo ingakho ukuthi akaqali kuwena aqala athole izinto zesintu ebese ke sebemisa kudokotela ukuthi mhlambe egazini akekho kahle ngoba lento iyagqilaza igazi athola umjovo kodwa masibona ukuthi ufanele ngoba omunye umuntu meke wathimula nje une-stroke usuke esephaphama bese uyaqhubeka naye ke uyamgeza ngabe ufanele umgeze mhlambe into ehamba nesilwane le mhlambe ukhona into ayibonayo bese yawo so uyamgeza kumkhiphela ngaphandle uyamgeza ngomuntu wesilwane uyamgcabela khona endle uqale kulolu hlangothi olingagoli ukuze kungathi makusuka kulolu ligulayo selishayekile ubalekele kulolu qala ngalolu liphilayo gcine ngoligulayo umgcaba umuntu umqinisa uqede obese kumnikeza imithi yakhe ke azoyiphuza akhothe abheme mase kungcono senimbono ukuthi akasawe manje sekumele ukuwasungamgada ke manje umgqume ube la iduze kwakhe agqume ageze nimthobe kanjalo ngiqinise kakhulu nje ngezinto ezingena ngamakhala egijima ziyoqaqa imithambo yengqondo ngoba iyona lokho kakhulu uma singabuza nje gogo lento yomsangano okuhlanya nofufunyane into eyodwa ukuhlanya baba kukaningi okunye ukuhlanya kuye kusuke ngokuthi ulunjiwe ufufunyane usuke ucushwe ufakwe izizo mantombana mhlamba sithi intombi yashelwa umuntu uyayithanda kodwa manje kusho ukuthi ayimthandanga noma ubona ukuthi kungcono ayicekele phansi ngoba angeke akwazi ukuthi awuyichaze lo ufufunyane wenza njani ingane mekuthiwa inofufunyane esikoleni ingane mayinofufunyane baba nami ngiqale ngibheke eqala ukuthi ngoba omunye umuntu uyahayiza kanti abantu abadala maye nofufunyane umntwana uyaphambanelwa ingqondo kwesinye isikhathi avela hayiza makhulume mhlamba mbiza umuntu ufaka into kuyena ukuthi thina sisuka kusibanibani uthe usibanibani asibuye nalomuntu masingamphethe lo muntu sibuye nomphefumulo wakhe singawuphethe umphefumulo wakhe singabuyi sihleli ke la soze sithola umphefumulo wakhe sambe naye ngoba uthe ubaba semlandi mhlamba asho ukuthi mhlambe lusho ukuthi wadliswa okanye wayeqa phansi lento bese kumfaka imithi yakhona uqala nje ngomuthi wengqondo oqala abanje umuntu mengabuyalwa afaka iketanga afaka ukhiye alokhuze agotshwe manje ukuthi angabi nalamandla okubaleka ngoba umunye uyabaleka idletshana sisebenza lapha baba idletshana singeni lapha siyasebenza baba nobisi noma nqokodo futhi uyasebenza kakhulu neloku nentoma kancane yebo bese ke uyamlokhuza ke uyamfaka kumuthi emakhaleni umbhemisa umkhothise kuqala kuqaqeka ingqondo ngoba awukwazi ukumlapha engathintekile imithambo lesuke isivele sijamile ngesikhathi ethimula nje umuntu leso sifo uyasinqoba ngoba usuke siwazi usulapho umuntu ophilayo manje hayi lo muntu kade efikela kuwena engasekethwe omuzwa kakhulu mathi gogo lezi zinto lezi singakhuluma nje kuze kufike la ukuthi ingane ingenwa ufufunyana lento isuke khona idlozi mhlambe nalo idlozi isuke libanga ukuthi idinga into ethelo lasetabeni yebo baba kuyenzeka ukuthi mhlambe mina njengomntwana umkhulu mhlawumbe waxabana nomfowabo mhlawumbe babekana isandla bagcina bengasangenelani akadluleke mhlawumbe umkhulu wami asale lo munye ngala naye kuze kufika isikhathi sokudlula engayabasichazelanga abantwana babo nomfowabo ukuthi ngane zimfowethu sake sathusana nomfowethu lokho wadlula singakudlulisanga asihlale phansi ke senze inhlambulo njengomndeni uma ke ekuxoxile baba ikuze kube lula uye uthi abathenga indishi yenemeni enelebuli entsha bese becaphuna umlotha abawusefe
ongaba mhlambe ngangesandla kangaka bese beshisa impepho endlini betshela abantu abadala sinenhlambuluko la yobaba mkhulu enya siyazi lapho yaqala khona nathi soyikha lapho siyazi khona sicela ukuthi manje sinibikele ukuthi sesiye esangweni soqala senze inhlambuluko yabantu abakholwayo qa bese siyasuka siye entabeni lapho nihleli khona kuyophela khona inhlambuluko yini bese ke bephumeke labantu bayisangweni nalendishi mabefuna ube khona uzoba khona mabefuna ukuzenzela bodwa bayazenzela bafaka amanzi abandayo bafake lo mlotha phakathi bese uthi abafaka imali yamashumi bayiphonse phakathi bese beyakhuluma mina ngimela umkhulu lo umhlambe umfowethu umela umkhulu mhlambe ulamana nomkhulu laba baxabanayo engake ngakuzwa mhlambe ubaba wakhe waxabana mhlambe nobaba wakhe noma ukhokho wakhe babe bangukuthi kwaze manje lento isinyukela kuthina somndini esisizukulwane nathi manje siyaxabana zwana singenelana sidlelana namhlanje lento siyayiqeda bantu abadala bakasibanibani babizwe ngezibongo zabo khokho sicela usiqoqele wonke umndeni wala ekhaya odlelana nawo nongadlelane nawo nigeze kulamanzi nihlamlukelane nixhawulane nidle sithebe sinye khona sizothi siye entabeni nibe sesihamba nani senihamba ndawonye uma sifika lapha entabeni sofike sinibekele sicente indawo eyibala baqale ke kulomndotha bageze baqede baxhawulana laba baphila bathi ke inhlamluko yomkhulu siyayiqeda nami ngake ungamnyathela ikhona Babu Dokotela nawo sethi hayi nami ke ngiyaxolisa futhi lokho sengokudlulisile sikuphelile ke asenalutho enhlizweni manje sisusa konke naba bengangenelana bangenelana baqede kulamanzi bese kuthathwa lamashumi baba bese beya entabi emgwaqweni ohamba imoto nabantu uhambo yedwa fika athi mina mndeni wakasibanibani ngizolahla lamashumi ukuthi methola umuntu noma ingane babazi tha ungathola ngemali emhlophe nginenhlanhla kobu sesizile thina mndeni wakaBhengu sethathe zonke inkinga zethu ahambe umuntu angabheke emuva azayofika esangweni lebashiye khona abantu athathe lamanzi anomlotha abageze bona izandla baxhawulana angene egcekeni achela khulu mebo baba mkhulu siyachela sihlambulula ikhaleni nenene ukholwayo amanazaretha yiyona ikatholika bonke ababekholwa siyabahlambulula aqeda kuchele indlini aqede bese ke kuthathwa imithi engamabhakede amabili amakhulu kuyiwe entabeni kuphathwa idalfuthi kuphathwa ufefelokosi kuphathwa inkuni kuphathwa inkuku ezimbili mawukuthi amandla abaphele enkukwini kodwa makuukuthi amandla embuzi babe nawo mhlawumbe inhlamluko isinkulu idinga imbuzi bazophatha imbuzi emhlophe kufika lapha entabeni bacenta ibala elingangesicipho bavule kahle bagubhuze kahle inhlabathi bese bemisa amakhandlela awu7 amhlophe bese bewalayitha bewumndeni baqeda ukwalayitha lamakhandlela bese kuthathwa impepho ifakwe esitsheni kufakwe lo muthi odonsa idlozi oyisimemo sedlozi odonsa idlozi uma uthi umuntu wafela ejele bese bewuvuthuzela phezulu kwempepho esitsheni sebelayitha lo omshisi wempepho useyakhuluma sethi khokho mnikazi wekhaya mnikazi wabantu njengoba silana nje sizolungisa inhlambuluko enayishiya ningazenzile zaze zawela kubaba zaze zawela kuthina namhlanje sithi ke sicela ukuthi lenhlambuluko siyenze kanye nani iphele nixhawulane ningenelane noma ngabe wena isikhwama sokuthakatha esibi namhlanje sithi sicela ukuthi leso sikhwama sakhe siyasilahla siyasigeza sisuke kuyena angene emndenini ekahle bese ke behlala phansi ke bekhulumisana hayi nami lento nami sekuyangiphatha ngaxabana nodadewethu noma ngaxabana nomfowethu sangangenelana lolu khondo lusuka lapha kokhokho nomkhulu namhlanje na ke siyayiqeda lenhlambuluko kubantu abadala sicela ukuthi nani lana ikhona niqolelana no afi ngashadile enze isiphambeko mhlambe engena umkamfo wabo wangabika emsamo ngento kufanele abike ngayo namhlanje siyamshwelezela sizogcina ngokumbikela kodwa sisazohlanganisa nomndeni wakaBhengu baqede lapho ukukhuluma ke baqede ukukhuluma bese kuthathwa lamahobheke noma lembuzi simiswa la sekushiswa impepho sekufakwa lo muntu olokudonsa idlozi edubani bese kuthiwa abantu abadala nasi silwane ke esizobhula ngasomlilo sizonenzela izoso la entabeni ukuthi nidle mase nigezeke kube kuhle bese sihamba nani siyongenisa ekhaya lenu seneclean senomndeni owodwa odlelana bese ke
sekunqunywa lembuzi inqunyelwa phansi igazi lalo lingathiwi ngendishi inqunyelwe phansi ihlinzwe kuthathwa amanona asembindini ashiswe nempepho nomuthi bese kubasa umlilo lapha bese iyacazwa lembuzi ingahlinzwa ivulwa nje kanje cazwe lembuzi kukhishwa inyongo nomswane bekwe lapha kuthathwe lembuzi inyama yayo ifakwe eziko nesikhumba ishe ifakwe uparafini ifakwe upetrol ishe inuke kuze kunuke lamanona bese kuthiwa abantu abadala idlani ke nanga amanoneno sizonosela lentabini ngoba nadu banazohlala la manje sifuna ukuguduka nanika ishe lembuzi ishe bese sithatha umlotha walembuzi sukhe ngespade supolice suthatha sufakele lebhakede lo muthi odonsa idluzi sihlangana siphinde omnye sufake kuleli ibhakede lesibili elumuthi wentethelelo yamadlozi bese ke bayawuqunga lo muthi ibhakede lokuqala bayathela bayahamba bayogeza abayizinhloko zekhaya mhlawumbe umuntu wesilisa omdala ushisa impepho mhlawumbe unomama bazothela bahambe bayogeza lapha eceleni nomama geze lapha khulume bantu bala ekhaya kaBhengu namhlanje siyanigezela ukuthi nigeze kusibanibani wexabeni usibanibani mhlawumbe washaya usibanibani ngafanele namhlanje sithi konke lokho akusuke kunina nibe yithonga elihle nisiphi inhlahla qedwe lapho ke bageze bonke abantu bale bethelelwa begeza bekhuluma kugezwe ngisho okuncane okugonwa impela okufaka inapkini ngakuzwa mina uqedwe lapho ke bese kuthela unumber 2 uyaphehlwa njengegobongo ngobhaqa lompetshisi khulunye nabantu abadala sesikunumber 2 manje onihlanganisayo njengoba senihlanganisiwe manje sesiyonigezela ukuthi ke nihlangane ke sambenani siye ekhaya nesiphi inhlanhla nivulela izingane namathuba omsebenzi nikhulume sizwe nifike kahle ngembono hayi ngokugula qedwe lapho ke kuthelwe lo number 2 ke bageze futhi inhloko kuqedwe ngokulandelana kwabantu ngokulamana kweingane igeze iqede bese ke lamakhandlela avutha umesavutha siyawashiya kanjalo endabeni asiwacishi bese sithatha igeja simbe siqebele wamlotha wembuzi noma umlotha weinkukhu bese siyahamba siye ekhaya inyongo sifakile kulamabhakede yembuzi noma inyongo zeinkukhu masifike ekhaya esangweni sihlala ngaphandle uma sihlala ngaphandle sekuzongena umuntu oyedwa hamba uthatha ukhamba lotshwala besizulu ekhaya abuye nalo alibekele esangweni alanda ikhandlela elimhlophe ikhandlela eliyellow ikhandlela eliblue ikhandlela eligreen amakhandlela awu4 abekwe la makhandlela abese elanda amahobha amabili afike nalamahobhe bese kushiswa impepho masingabanga namandla embuzi bantu abadala njoba sila esangweni sinihlalise lana besifuna ukuthi siningenise kahle phakathi kwekhaya lenu siningenise ngento ngoba seniphila komunye umzimba nina anisaphili la thina siphila khona mina seniyaxhunywa amehlo ukubona la niyakhona neinyawo zokuhamba siniqhuma amehlo kwengalamahobhe siniqhuma inyawo ukuthi ninyathele kahle ke manje egcikeni leni neze niyongena endlini yangasenhle eshisela impepho la ithwela amakhandlela ke kushiswa impepho nalomuthi bese ke betshelwa ke bese kuhamba phambili ophethe isitsha sempepho namakhandlela lawo fuwavutha bese kulandela lo ophethe ukhamba lotshwala bese ke kulandela lo ophethe imizimba inkukhu ngoba usephethe lemizimba yalabantu esibangenisayo noma imbuzi yena ke lozokhuluma lo number 3 okuyena ophethe umzimba usezothi ke abantu abadala ke ningasali lesangweni manje sukumani siyangena ngaphakathi igcikeni leli abathopheka zafike ke phambi komnyango athi sesiphambi komnyango la ningasala singenene endlini bangeneke kufike kumiswe lamakhandlela awu4 la endlini bese kuthathwa kubekwe lezi inkukhu kubekwe konke bese kuthathwa amakhandlela futhi amhlophe futhi awu7 kulayithwe futhi iladi elingena amafruit elingenalutho iladi nje lamakhandlela nalolukhamba lotshwala bese kushiswa impepho umshiso wempepho bathi bantu abadala njengoba babamkhulu seningenile la endlini yenu ke ekhaya leno nanka ke futhi amanye amahobhe esinihlalisa ngawo siyanimukela ukuthi nihlale manje nizinze la ekhaya ningaphumi nesigade nishaya izitha nevika abathakathi manikhuluma nikhulume kahle umuntu afike ngembono nje axoxe indaba abeke udaba lwakhe uthi mina ngishoda ngokuthile hayi ukuthi kugula umuntu kufa abantu noma kugwaza umuntu kudutshula umuntu kuthiwa idlozi nolaka bese ke lamahobhe siyafafazwa ngamanzi ke ngoba khona laba abakholwayo busiswa amanzi kufafazwa lamahobhe bese yenqunywa lamahobhe aqhuthwa kuthathwa inyongo kuthathwa ibhakede
lamanzi abandayo kufakwe lezi inyongo iqhuluselwe khona kuphoswe namajwabu wazo phakathi kulamanzi bese kucosulwa amanona asengingileni zezinkukhu noma amanona asezibindini zembuzi afakwe phezulu kwempepho esitsheni bese kufakwa lo wamuthi odonsa idlozi ohlanganisa idlozi onesimemo sedlozi bese kuyashiswa sebeyatshela ukuthi abantu abadala ke idlani nazi izoso zenu thina siphila usingakahle qedwe kulengiswa inkukhu phezulu noma kuphanye kwembuzi bese kuyabuywa ke lapho ke manje sekuthathwa ibhakede futhi lu25 liter libekwa la lesithathu manje kulawa kade intabeni elithu sekufakwa manje umuthi ukuthi labantu sesibathethe bese sibahlanganisile sabagezela sabuya nabo sebebahle sebengenisiwe ekhala kodwa leli ikhanjwa kade bengena benothuthuva nathi sihlala kulona singazwani vele leli ikhadi sangcolile sekufuna manje kuze bahlale endaweni eclean sekubekwa le bhakede enomuthi wamanzi abandayo kufakwe phakathi kulomithi nemhlamba amanzi bese kubekwa ihobhe lenkukhu elimhlophe sekuthiwa abantu abadala manje ke njengoba sesibeka lo muthi ke sesifuna ukhamba lokugeza umuzi wenu negcekeleni ukuthi ngabe kusaba khona ukuzonithinta ukuzoniphazamisa njengoba senibuye entabeni senibahle seniclean nali ke ihobhe silinquma sifaka inyongo la kunqonywe lenkukhu kuthathwa inyongo iphoswe iqhunjuselwe la phakathi nejwabu liphoswe phakathi kuqungwe ngojeke kuthelelwa abantu ezindishini kuhamba inhloko ziyogeza ngokulandelana kwabantu kuze kufike ingane kubuye lapho ke sekuthathwa lo muthi osele bhakedeni sinezela amanzi siyawucwenga siyachela la ngaphakathi endlini hlalani-ke ningabe nisaphuma akusuke wonke ububo bebukhona la namathunzi namabhadi namashwa gezekani-ke kuchelwe nasegcekeni kuzochela u3 days noma u5 days ngalomuthi bese ke abantu bayahlala ke mhlambe babose lezo ingingila badle mhlambe ibindi zembuzi badle balale kuvuke ngakusasa ke kuphekwe lembuzi ke bese besika umlenze wakwa right bawubeke emsamo bawulengisa noma babeke namadombo la khona bese besikithe bezabo sebeyadla sebedla ndawonye manje naleli dlozi kade lingangenelanga Nkosi yami ngicabanga ukuthi abantu bayitholele into abayifunayo ilento esiyidinga kwi-channel ukuletha abantu abawazi umsebenzi bese bephinda ke baba kungapheli lapho ke manje sesikwenzile konke ke la ekhaya saqeda ke sesifaka ke manje ukhamba noma u10 liter kuzokuthi abantu bangakanani bese ke khona umuthi onomgogodla wenhlwathi ngoba inhlwathi iyona ephethe abantu abadala noma uyokhushula umlozi ukuthi uye esizibeni usuku yenhlwathini uzoqala kungene kuyona impela wena ubona uhlele endlini kanje kanti kuyona bese ke lo muthi ufakwa lomgogodla wenhlwathi ke lolu khamba lwaboke bazophalaza ngalo bacele inhlanhla baliphehle balithele kojeke baqobe namanzi mhlamba afudumele kwentukuntuku baphuze baphalaze ngaphandle bakhulume egcekeni nje abantu abadala sicela inhlanhla izingane ayivuleleke nomsebenzi kube kuhle la ekhaya sicela nje kukhanya izinto nezingane ezigane nabafana basebenze nomakoti nisilethele omakoti abahle abazohlonipha sekuphelile ke bazole beyiphalazela ngalomuthi becela inhlanhla selingeneleke idlozi ngoba selihlaliswe ngezinto laze lahlaliswa ngomuthi onomgogodla wenhlwathi lo esiphalaza ngawo sigeze ngawo sokuthi uphohle endishini sithela amanzi abandawo siyobhava umzimba singasukli sekuphelile ke baba ngokuhlambulula idlozi uma kuukuthi labantu besibahlambululela idlozi bebe nenkinga mhlamba umkhulu wangena umkamfowabo wangangena ngembuzi wangena ngesinxele ekhaya lomfowabo lento isasele lecala liyalenga sebezwena abantu abadala naye sebemthambisele kodwa manje akudlule ekutheni mase kudlule lokhu ke akubanjwe lembuzi umkhulu axolisela ukuthi wangena ngesinxele endlini yomfowabo namhlanje umkhulu simhlanganisa nomfowabo uyambikela ukuthi endlini yakhe uyangena sesiyamngenisa manje ngoba msekho kodwa leli cala lapha belimvimbile engahlangani nomndeni useyayibika ke manje seke lembuzi yakho besiyanqunywa futhi nayo sekushiswa amanona aseyimbindini nempepho kuthiwa badla abantu abadala sekuthathwa inyongo sifakwe emanzini abandayo sekuyachelwa la ekhaya ukuthi umkhulu akhululeke amukele umfowabo kube kuhle kuleli khaya umfowabo wevusa umuzi umfowabo sekuzolala lembuzi ke ngakusasa bavuke bayipheke futhi bayidle masidla ukudla kwasemsambe sisika uright ngishenkukwini sobeke emsamo sibeke namadombo la khona senzelani senzela ukuthi njengoba thina simemile ihlobo zethu nomakhelwane sazobutha nabo la ekhaya basenze itiye labantu abadala
vele lamadlozi ethu akadli ngathi thina balayikhaya adla ngalabantu bangaphandle abafikile nakho ke manje sebedlileka abantu balayikhaya leli ikhuthe lisele emsamo manje lo mlenze lo olenga unalamadombolo lapha noma kubekwe esithebeni sekuzothi ngo12 ebusuku ngesikhathi sekukhishwa abantu emathuneni ethiwa abahle abahlambulukile abathola isihlanzo sasezulwini bagezwa banikwe ikhiye zokuvula izindlu zabo bahlale ekukhanyeni abangene abahlale ke manje kulelo khuzana ke abahlale kahle ke manje la ekhaya kube kuhle sesiyaqeda ke lapho manje njoba sebelokhuziwe sebehlandululiwe ke seke manje sekwenziwa njani ke sekuthathwa ke manje le lokhuzana lenyongo kuyachelwa sekuyadliwa kuba kuhle phakathi kwaleli ekhaya sekuthiwa ke laba abangakathethelelwa bona abahlala esilindweni sasezulwini esangweni balindi nabo kuzoshaya isikhathi sokukhala kwecilongo labo bazobeke nabo sebethethelelwa sebegezwa benikwe ikhiye zabo bayovula emasinagogweni abo ngesikhathi bevula lapha uyatshela umuntu umyalezo kuthiwa ungangena esinagogweni lakho uvula uhlala unethezeke kunomndeni wawushiya emhlabeni lo mndeni ufuna ukukhumbule uwenze lokuhle uthi mawuya kuona uye kahle kube mnandi ileyo ke intethelelo yamadlozi hayi ngicabanga ukuthi niphuze nenela i-channel yenu i-channel yababukeli i-channel yenyanga and ulimi eselikhulumayo lana ulimi enilidingayo ngicabanga ukuthi umyalezo nozwe kahle and then uchwepheshe anabo gogo akacabangi into ayazi into ayiphilayo manje gogo ngifuna singene kuma items awethu isifo sokuwa gogo isifo sokuwa baba ngibe ngicela baba noma ngizodla ithuba ungakushiyi kulenga lokhu komuntu ophuphumile nanga umuntu ophuphumile sesemlandile entabeni sishiye endlini sibeke izibani zakhe ezo7 amakhalas awu5 nezibani ezimhlophe ezo2 sabeka sangalayitha safaka amafruit phansi sabeka ukudla kwesizulu amadombo omkhulu ubhatata wogogo noma imfino bese sibeka isicipho sibeke ingubo zakhe umntwana ezizoqokwa yilo owakwabo ozomgezela ngoba yena asakwazi ukuyiqokela nje obesengale lo mntwana siyamlanda siyezwa kuthiwa ezulwini uyaxoshwa kuthiwa awugqokile suka la unqunu negazi uyasingcolisa athi uyakwababona lume bamxosha ayikwaba kubo bamxosha nangu ke lo mntwana sesitha simkhumbule manje sesiyamlanda ke lapha entabeni sofika ke simemeze njengoba bese ngingachaza masifika naye esangweni ke sesiyabeka lenkuku ephethe umzimba wakhe sithi ke sibani banje wabe sishila ukuthi uzofika siqale sokugeze sekuzophuma amanzi ekhaya ngebhakede ashisayo bese uthatha lo muthi oshiswa nempepho isimemo sedlozi odonsa umuntu onenkani noma umuntu owengadlelani nabanye uvuthuzele kulamanzi ashisayo bese kushiswa impepho kuthiwa nayi inkukhu yakho ke sikugeza ngayo sizokhipha inyongo sifake kulo muthi bese kunqunyelwe phansi lenkuku kukhishwa inyongo ifakwe la bese kuthathwa indishi kuthelwe lo muthi umfowabo leyo ngane ezomgqokela noma ukhazini wakhe izobeke sibuyele lapha eceleni sigeza sithi umfowethu sibanibane mina njengoba ngigeza nje ngigezela wena ukuthi ugezeke kube kuhle kusuka igazi kuwena kusuke konke ukungcola okukhona kuwena kuphume namakhazi ayisohlala usemzimbeni njengoba uhlala endle ungangena indawo sesongenesa ke ekhaya manje suclinic bazokumukela ogogo ke manje bese kaqeda umfowabo ukugeza ke sesimbo ingudi khona la esangweni sesithatha lesidumbu senkukhu sasigqiba la sesithatha uparafini omncane sithelelela ukuthi izinja zingayikhiphi lenkukhu sesiyabuya ke manje sesithatha lo butshwala bephuza ne drink benothuli esenegazi abusangene ekhaya sesiyabuchitha la sitshinga leli bhodlela sichitha lesizulu ngokuchela esangweni siyaqeda lapho kuphuma ukuhamba ekhaya nenkukhu mhlambe yokumukela esangweni bekushiswa impepho sekuyikhandlela elimhlophe ikhandlela eliyelo ukhamba lotshwala inkukhu yokumngenisa seyatshelwa sibanibani njoba sugeziwe ke mfana wami noma ndodakazi yami sesike manje siyahamba siye ekhaya namathela kule nkukhu ke siyakumukela la esangweni singeniso sakho lesi ubaba ke sezophathana izinkukhu zombili zinjani umbala isimhlophe uphethe lenkukhu ewumntwana ephethe umphefumulala ndongayintabeni usephethe lenkukhu kumukela esangweni ohamba phambili ophethe amakhandlela amabili elimhlophe eliyelo nesitsha sempepho iyashunqa impepho ahambe phambili unumber 2 uphethe ukhamba unumber 3 ilophethe umphefumulo ophethe umzimba womntwana seyakhuluma lo uphethe inkukhu sethi ke asambe ke mntanami siyongena endlini ungasali lesangweni nali ikhaya lakini sikufakile amehlo sakufaka inyama masifika phambi komnyango siyangena ngani yami sibanibani ungasali
Masifika endlini sibeka lamakhandlela kushiswa impepho kuthathwe ezinye inkukhu futhi noma ikhoneji elimhlophe futhi uyatshela umntwana ukuthi manje nake ngale nkukhu siyakuhlalisa la ekhaya ungabe usaphuma makukhona ukufunayo ukhuluma kahle ungalwi lo ozokugqokela sizobuye simthengele ingubo zesikole ngoba nani lana ikhona kuyafunda ayike bese ke kulukhuze katshela ukuthiwa nazi ingubo zakho ke sekushiswa impepho sekunqunywa lezi nkukhu seyifafazwa ngamanzi abusisiwe ziyanqunywa selilayithiwe iladi lakhe sekuthathwa amanona ayashiswa sekuthiwa abadle nazi zoso zabo sekuchelwa ngamanzi anezinyongo manje siyamakhela isekele ekhaya ukuthi ahlala ngabe saphuma angaduba baphuma siyaqeda lapho kulala lezi nkukhu phezulu ngakusasa ziyaphela uma seyizodliwa lezi nkukhu sibiza izingane so mhlambe zehlobo noma umakhelwane zifike ihlale zibe iqoqwana la bese kuthi lo zomgqokela umntwana asondele la bese ke engakagqoki kushiswa impepho kuthiwa sibani bani namhlanje na ke mntanami njengoba sesizophaka izithebe zakho sesicela ukuthi ke negqoke nanga umfowenu usibani bani ozokugqokela ngoba wena uphila komunye umzimba abesethi lo thatha ianda igqoka athi umfowethu usibani bani asigqoke nayi nekhaya yakho umfowethu mina ngigqokela ngoba usakwazi ukugqokela usuphila kwelinye izwe athatha ibhluku agqoka amtshela athi asigqoke bafuna nje ibhluku nasi iskipa noma ishirt agqoka uma eseqedile ukugqoka sekuzothathwa ke manje lezi inkukhu kusikwe imlenze yaka right kuzona zonke inkukhu eyalandwe ngayo inkukhu yokumukela esangweni inkukhu yokumhlalisa isithebe sakhe kusho ukuthi ke sekuyabekwa ke ukudla emsamo lemlenze namadombola khona sekucazwe isithebe seyingane eqala ngoba senzele ingane kuqale kudla abantwana lo gqokile noma ngabe mdala abancane labantwana uzodla nabo ngoba yena ubambele uyibamba lalo mntwana kuqedwe ke zidla ingane mayefuna ukuvulelwa ired ayikhululwe ivulelwe ngoba lo wasimazi ukuthi uthandani ebusheni bakhe mhlawumbe uthanda ired mhlawumbe uthanda ingoma abasini abantwana bese kusikwa izithebe zabantu abadala badla ngo12 ebusuku lengane izobe sibuya nomndeni wala ekhaya usuyigonile sithi manje sesiyodla ikhuthu sodwa ngasekho umuntu wangaphandle usufika udlalela ikhuthu ngo12 uyayihlakazekelwa ihambela umndeni uphindele endlini zawo eleze zokugcina sesivuka thina eksene siyahlamba ubuso siphuza itiye sithatha le yamlenze sibeke esithebeni somndeni siyayiqoba nalamadombolo siyadla mayengena ubaba Dokotela asamneki yena ngoba kuyena wakabhengu yikhuthu la ekhaya lomndeni wala ekhaya sesiyadla siyaqeda sekushiswa impepho futhi sekutshelwa lo mntwana kade simenzele ukuthi mfana wami sibani bani noma ndodakazi yami udadewenu lo kade kugqokele manje ingubo zakho lale nazo sesicela ukuyikhumula manje uthi ayikhumule ziwashwe senizogqoke ezakhe bese ke siyakhumula ke lo seyasho ukuthi bafa sikhumule sigqoke nako kwami kuwashwe ke lezi ngubo ibeke uzothi mayigqoka amtshele uma lo mntwana efunda lo wezulwini uzoxoshwa futhi kuthiwa wena ufundi hlala lapha esangweni koze kubuya baya esikoleni bezokudla nawe uzodla ngaleso sikhathi ngoba wena unabhakha unasabela sesikole lo uzothi esuka beyoqhatha lo wanezingane esikoleni zimshaya ngesikhathi zimshaya ngabona eblackboard into ebhalwayo yilo mvala amehlo ngoba naye la ekhona kuyafundwa fanele athengelwe ingubo atshele ukuthi ingubo zakho zesikole lezigqokane esikoleni yebo gogo asingene kulesifo sokuwa yebo isifo sokuwa baba umuntu onzima kusona okulapheka kwakhe umuntu usuke washa osesimphathe washa ulapheka kanzima omunye mengakashi kulula ngoba kunomuthi wakhona wamakhala afakwa wona ingqondo nje ngidila na ukuthi kuqaqeke imthambo yengqondo kuqala khona manje ikhanda lakhe nemthambo izosebenza ingqondo isebenza kahle ngifaka umuthi wamakhala ngimfake nasemadlebeni kancane ngochato bamlalise kanje ngithele kwehle ngiphinde ngimphendule ngimthele emakhaleni ngimphuzise umuthi obuyisa ingqondo ngimgcabe mengabe ufuna ukugcatshwa ithi into angagcatshwa okwamanje isilwane esilindele ligazi ezophuma ngimgcabe simnikeza imithi nje adla imithi umntwana kanjalo nenyamazane ahamba yoshiselwa ngaphandle kothango lala ekhaya noma ikubo noma lapha elashelwa khona inyangeni kuthathwa ingubo yokulala mbozwe agadwa abantu ngala nangala gqume kule ngubo ugqunywe lezi nyamazane lezi sifo sakhe sibuye naye siyendlini semenzele izinto zokususa izithunzi kuyena ngoba umunye wabulawa mhlawumbe wafakelwe inhlabathi zamathuba uthi melele sizosuka lento okuvuka isipoki
simkli bese ke gezweke alashwe kumntwana adla imithi yakhe yokuwa iphuze ngenkomishi ekseni mhlambe nasemini nantambama adla imithi yokubhema khothe agcatshwa aqiniswe agonywa hamba yolahlwa leyo nto makufanele iyolahlwa entabeni noma esidulini kufike kumbe umgodi lo mgodi lo ucushwe phakathi bese kufakwa into yakhe ingubo endala noma ngizothi ingubo ayigqoke mhlamba amasonto amabili enuka yena nje enephunga lakhe sifuna lesilwane sithi masiya kulomgodi sibona lengubo sithi sanamathela kuyena kanti lesilwane sesinamathela engubweni yena usekwindlela aphunyuka ngayo sesike sithi aphalaze laphakathi athoilethele laphakathi kulomgodi unale ngubo yakhe sesifaka ikhandla elibovu enenalite selilayitha sithi owamenzayo sifaka imithi ethile laphakathi imithi yakhona ke ingenwa na omguduki sifake laphakathi siqede simgezele khona umntwana siqede semgcabe siguduke nangabe sabheke emuva simfake nentambo yakhe yokuqina ethungela umuthi alashweke isimama ingqondo umntwana aphile mhlawumbe umunye umuntu bese eshayelwa ngisho imoto kodwa manje useyakwazi mase sindile ubuye umqondo ayishayelele imoto angabe sayiluma ngoba kusuke kufanele ukuthi baba mangabe Babu Dokotela sibone ukuthi kudlanga kakhulu makumsuka inhlanhlathuli thatha inyama ibovu noma isibindi usike sibuhlaza ngesikhathi kumsukile umfake sona emlonyeni ngesikhathi kufanele ngabe uyayiluma uzonhlanhlatha lesibindi noma lenyama ibovu eno ayisi impela sike iqatha nje ukufaka emlonyeni elikhulu anhlanhlathelona izohamba into emphethe umntwana abeqhubeka nokuthi alashwe kodwa akuma ukuthi athe lashwa abeziluma ngoba uyalimaza nokuthi kube nobuzizi ukuthi angayiphosa naseziko bese kuyabheka ukuthi lento yakhe ingene ngesilwane ingene ngomoya omubi uthunyelele umuntu ongasekho mhlawumbe oza kabuyethuna nje lathathwa kwenye indawo ungelone la ekhaya kwathi wahamba wena olanda lo wabuya azulala la eduze kwakho la ulele khona Asikhuluma ngokuvulwa kwethwasa esuke livaliwe. Ithwasa babe lisuke livaliwe kunomshanguza okususa amabhadi namasho uthatha upheke lihambe liyogeza emfuleni liphalazele khona ligeze ngomuthi kuphela hayi ngamanzi asemfuleni kuhambe namanzi likhulume lithi ngizosusa amabhadi namasho konke kubo kungilandela cela into zami ekhaya mase libuya lapho ke ithwasa usuke manje usuthatha awukalifake inkambeni zokuqaqa usuthatha umuthi oneso lezwe iphephandaba nelanga iphephandaba bese ke lo muthi wakho ke uyawubilisa ufaka ushukela obrown impune entathu ufaka isimoto sesimhlophe noma upeppermint oncenga labo gogo nomkhulu ukuthi mabefika kumntwana bezosilekelela nabo abafike banambithi luswidi kube mnandi bese kumntwana uyamphekela uyaqhuma uyamgada uyaqhuma uyageza uyakhuluma ukuthi ngicela into zami iqaqeke fake nomqaqe phakathi lemithi nje edonsayo abese qhuma geza umntwana kube nesiwasho sakhe sokuphalaza aphalaza afaka uswidi afaka ushukela obrown iwona oyisibonge kakhulu athola ioriginal umenzele nje lemithi bose umfakela ukhamba lokubangwa abantu abadala ukuthiwa ubangwa amadlozi mhlawumbe wazalelwe ekhaya mhlawumbe kuona luma abakhishwanga mhlawumbe uma wabo umshado akawuqedi thola ke lo muthi ke owenzelwe ebhakedeni kufaka ushukela obrown bese kufaka isimotisi esu3 inhlamvu kufaka inhlamvu ezintathu kaPeppermint ispoon lesesidla ngaso sikhipha unentathu kashukela obrown siphose phakathi awuqunge lo muthi akhulumeni athi bogogo nomkhulu ngicela ningangibangi mina nginalo icala lami lisele kubazali nabo bazolungisa banikeni ithuba ehlane niphuze lo muthi ninambithe lo shukela naluswidi kube mnandi bazothi ogogo mebembanga bakona mina bakubo benambitha lo muthi onoshukela naluswidi la vele uPeppermint usidi ogogo wabantu abadala bazojabula bese bezwana nabalingani babe enganeni kufakwe nempepho kancane bajabule enganeni ingane iphile ibone nasesikoleni noma kuvuleka into zayo bese ke suyamthatha kumntwana umfakela umuthi ofaka inyongo yenkukhu emhlophe ageze ngalomuthi ngaphandle abuye awujike mase sendlini usuzofaka lo muthi wakho usuzofaka umlomo omnandi phakathi kulomuthi usufaka uvuma omhlophe wabangoma usufaka futhi loshukela obrown uedo sweet
uyashaya manje lelo khamba lakho uyaphalaza uyageza mawubona ukuthi kunali ithonga elinenkani kulokuvuleka kwakhe noma wavalwa mhlambe ngeinsila zakhe ezidluzi thatha amanzi olwandle uthathe umlokhuze umhlamba amanzi ukubilise aqhuma geze aphalaze achele la ekhaya athi bantu abadala ngicela into zami iqaqeke gezekani konke okukhona kunini umhlamba amanzi ke emakhaya butshalwe egcekeni ngoba kuthiwa isihlahla sabantu abadala sibona ageze umntwana kube kuhle adlela ulukhamba lwakhe uzoqala athi cha ngiyabona ngiyawaphupha namaphupho umfakele nocacane lwamaphupho mhlambe kube umviyo aqume ngawo ageze ngawo phalaze ngawo caca amaphupho akhe manje abantu bakhe bakhulume makhona lapho kwaboshwa khona endle uzokubulala nje ngale mithi ukuthi yena hlamlula abantu bakhe ageze makufunakala ukuthi agcatshwe uzomgcaba ukhigazi lakhe la sovalweni la kuhlala khona abantu abadala nelasekhanda nelisemahlombe phansi kweyiphanga ulifake umpinda mshayi uhamba uyoliqhiba lapha endle noma isesidulini uthi ke bantu abadala shayani lo muntu wavala lengane benina nisondele kahle kuyona bese niqaqe into zayo Makhosi abantu abakudinga bangathola nini lokhu usuku othotha akukho ngalo sesontweni mhlawumbe kunetoho libamba lokugada ingane lokhu angeke bakwazi ukuthola ngakho baba mabe ngifonele nje bangifonela la 072 kodwa 072 wami yahlupha leya namba endala ikhona yona ukuthi ngisendaweni enemoya kakhulu inetwork iyahlupha bangangithola nje kule namba 0697219623 yebo bazongithola lapho baba ngoba ngumuntu osebenzele ekhaya mina ngihamba hamba mhlambe mangiyoyimbela imithi yami noma ngiyethekwini khona ngiyokusika ngibuye ngihleze ngilindele nje umsebenzi wami ngihambeke ngokuthi phela umama kubuya benalezo indlela yakhe mhlambe zasemndenini kodwa nje mawungifonele ngiyasho ukuthi cha ngikhona noma ngeke ukwazi ukungithola uzongithola ngosuku oluthile hayi sibonga kakhulu bangabodokotela bakusizwe bojabulile siyabonga yebo baba Mlaleli uthi ubusuzwile ngomdonso wemali kaBabu Dokotela. Umdonso unamandla uma ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho. Sewusiza uxhaxha losomabhizinisi. Yadonsa amakhasimende wenze inzuzo ngokusheshsha. Udonsa inhlanhla kwi-gambling, promotion, amathenda kanye nasebandleni. Ngeminye imininingwane sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816 076 555 8577. uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha.